ni benshi mu bakurikiranira hafi iby'intambara ziri kurwanwa hirya no hino mu isi. Muri ibi bihe berekana ko nta kabuza ibintu byose biri kugenda byisuganya mu buryo ibihugu byinshi byicamo amatsinda atandukanye ahanganye mu kumera nk'abitegura intambara ngari cyane bemeza uko kari nayo igomba kuba iya gatatu y'isi, ari nako abandi batabura kuyita itanabura gukoreshwamo ibisasu kirimbuzi. Uretse kuba Uburusiya bwihanangiriza bubi igihugu cya Polonye bakibuza kwakira ibisasu bya kirimbuzi biri guturuka mu gihugu cya OTAN, bivuga ko bihita bibashora mu ntambara ako kanya n'Uburusiya, ndetse Uburusiya bukaba buvuga ko buramutse butangije intambara kuri Polonye ako kanya bwaba butangije cyane bwinjiye mu ntambara na OTAN nk'uko byanagenda kandi ku kindi gihugu icyo ari cyo cyose kibarizwa muri OTAN. Nyamara ntabwo birangirira aho ngaho, kuko n'Uburusiya ubwabwo bigaragara ko hari byinshi bukora ubu ngubu bwitegura intambara n'uyu muryango wa OTAN ugizwe n'ibihugu 32 byose, harimo bimwe na bimwe mu biza imbere mu buhangange bya gisirikare mu isi. Rero mu bushakashatsi na raporo z'amakuru amaze igihe akusanywa n'ikigo cy'Abanyamerika Institute of the Study of the War gikorera Washington, baremeza ko muri ibi bihe Uburusiya ngo buri kuzamura cyane umubare w'ingabo zabwo, ari nako bakomeza kwerekezwa ku mubare munini cyane aho batari basanzwe babarizwa mu gihugu cy'Uburusiya ndetse no hanze yabyo. Ibyo byose rero kuna n'ikindi basanga bikigamijwe uretse kuba haba indi ntambara Uburusiya burimo barapanga cyane kandi ngari. Rero mu bushakashatsi na raporo z'amakuru amaze igihe akusanywa n'ikigo cy'Abanyamerika atangaza ko iki gihugu cy'Uburusiya bemeza ko muri ibi bihe Uburusiya ngo buri kuzamura cyane umubare w'ingabo zabwo, ari nako bakomeza kwerekezwa ku mubare munini cyane mu bindi bice batari basanzwe babarizwamo, aho bakomeza gushinga ibirindiro bikomeye cyane mu gice cyitwa cyo umupaka utandukanya Uburusiya n'ibindi bihugu byabyo wa OTAN. Ibyo byose rero nta n'ikindi basanga kigamijwe uretse kuba haba hari indi ntambara ngari cyane Uburusiya butegura. Raporo nshya zinagarukaho zigaragaza ko Uburusiya bwashinze andi mashami atandukanye cyane mu ngabo zabwo, harimo iryahurijwemo abasirikare benshi cyane bise Brigade igice cy'amajyaruguru yabwo, ndetse Putin akaba aherutse gutangaza ko hatangijwe n'uturere dushya twa gisirikare harimo igice bise twa Leningrad mu ngabo zabwo. Ibyo bishimangirwa ko ari ibintu Uburusiya bwashyize hejuru nyuma yo kwakira igihugu cya Finland muri OTAN, kongeraho n'ibindi bikomeza cyane kunugwanugwa, ndetse muri uwo muryango ko bitangiza biri kugenda bagura intwaro zabo za kirimbuzi bazegereza mu bihugu byerekeranye n'Uburusiya. Mu gice cy'umupaka na Finland, aho naho Uburusiya buheruka koherezayo igice kinini cyane cy'umubare w'abasirikare babo, harimo igice cy'abasirikare babo bakoresha misile zihambaye cyane za Iskander. Ni mu gihe kandi ngo hari n'izindi misile nyinshi zoherezwa mu bice byinshi Abarusiya bafite mu bugenzuzi, ikitwa ko hari naho hari umupaka ubatandukanya cyane na OTAN ndetse n'ibindi bihugu bibarizwamo. Ari nako kandi hagiye hakomeza gushingwa birindiro bigiye bikomeye cyane by'indege za gisirikare zirwanira mu kirere z'Uburusiya, boherezayo indege za gisirikare zihahora. Ibi byose biragarukwaho mu gihe ibihugu bya Finland na Sweden biherukwa nabyo kwakirwa muri uyu muryango wa OTAN w'ubutabarane, mu gihe Uburusiya buhurira na Finland ku mupaka w'ibirometero 1340, naho Sweden n'Uburusiya bagahurira ku mupaka w'amazi y'inyanja ya Baltic ku ruhande igice cy'inyanja ya Kaliningrad hejuru y'ikilometero 165. Ibihugu byerekeranye n'Uburusiya n'ubu ngubu bigaragaza ko byahabuwe kuba Uburusiya bwaratangije intambara kuri Ukraine, bakumva ko nabo bagomba kuzashotorwa n'Uburusiya, bikarangira bahisemo guhungira mu muryango wa OTAN ngo ube ari wo ufata inshingano zo kuba wabarwanaho mu gihe babarizwa mu ntambara n'Uburusiya. Uburusiya nabwo bukomeje kwimurira abasirikare babwo benshi cyane n'ibikoresho by'intambara bihambaye muri ibyo bice bahuriramo n'ibyo bihugu byiswe iby'imipaka mishya ya OTAN biherutse kwinjira mu muryango wa OTAN. Ibyo byose byatumye Uburusiya nabwo bugenda bukora imitwe myinshi cyane y'ingabo zihariye zirinda imipaka yabo na OTAN. Ni ibifaru byinshi cyane, umubare munini cyane w'abasirikare bakomeje kunyagizwa hose muri ibyo bice. Basize ibibanza binini mu mashyamba aho bashinze ibigo binini cyane bya gisirikare n'ibibuga by'indege, ahandi baharundiye ibimashini cyane bikomeye by'intambara bari kugenda bimurirayo. Hagati aho gahunda igisirikare cy'Uburusiya gifite kuri ubu ngubu, ndetse kubaka ubutwaro byinshi cyane bihambaye mu gisirikare, bavuga ko bagomba kuzanyagiza isi yose ndetse bari birinda ukwaguka kwa OTAN. Kuri ubu ngubu bavuga ko bafite gahunda yo kuzamura umubare w'abasirikare babwo ukava kuri 1,200,000 ukagera kuri 1,000,000 byibuze muri uyu mwaka. Muri iki gice Perezida
nawe atangaza ko Uburusiya haba habura gatoya ngo igice cya mbere cy'abasirikare ba OTAN batangire kugezwa ku rugamba mu gihugu cya Ukraine, kuko basanga gukomeza kohereza intwaro gusa nta kintu bizafasha kurwanyayo Abarusiya bakomeje kwerekeza imbere cyane bashushubikanya ingabo za Ukraine, bakomeje kwambura ibice byinshi cyane bigiye bikomeye bari barafashe, ndetse ubu ngubu Uburusiya bukaba burimo nabwo byisubiza. Orban avuga ko ibyo nta kabuza nibiramuka bigezweho Uburusiya nabwo buzaba bwinjiye mu ntambara na OTAN, kuko nabwo ngo butiteguye kwemera ko bwatsindirwa muri gihugu cya Ukraine. Nawe atangaza ko Uburusiya bibaye ngombwa bwakitabaza ibisasu bya kirimbuzi byabwo, bati nta kabuza rero igihe intambara yaba ibaye iya gatatu y'isi hatakoreshwamo intwaro za kirimbuzi. Repubulika ya Czech na Hongiriya na Pologne nabyo byahoze mu bumwe bw'Abasoviete biherutse kwakirwa mu muryango wa OTAN mu 1999. Ariko nk'ubu nka Hongiriya ivuga ko igihugu cye kidateganya mu kwitandukana n'abandi muri uwo muryango, nyamara bakaba basanga ko ibyo bakora byose igihugu cye cya Hongiriya kitazigera cyemera kuba cyangwa se ngo gishyigikire kuba cyakohereza ingabo zacyo mu gihugu cya Ukraine, nk'uko abandi bakomeje kugenda batangaza ko bashobora no koherezayo ingabo zabo, nk'uko byatangajwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Mu gihe nanone Viktor Orban wa Hongiriya asa n'uhendahenda abandi bahuriye muri uyu muryango ababuza koherezayo ingabo mu gihugu cya Ukraine, nyamara ahubwo hari abamaze gufata iya mbere mu koherezayo ingabo zabo mu gihugu cya Ukraine nk'Abafaransa, Abongereza ndetse n'Abanyamerika. Bivuze ko nabo bamaze kugerayo mu bihe bishize. Umunyamabanga mukuru wa OTAN aherutse gutangaza ko hari amatsinda menshi ari mu gihugu cya Ukraine avuye muri OTAN, gusa atangaza ko ayo matsinda kuba ari mu gihugu cya Ukraine atari kurwana ku mirongo y'urugamba, ahubwo arimo gufasha igihugu cya Ukraine mu bijyanye n'imyitozo ndetse n'amahugurwa ndetse no gupanga urugamba. Ndetse bakaba bavuga ko batigeze bemeza ko bakohereza abasirikare mu gihugu ku mirongo y'imbere y'urugamba, ahubwo bari muri gahunda y'ubutumwa bwa gisirikare bwo kuba batoza ingabo za Ukraine cyangwa se kuziha amahugurwa gusa. Aho avuga ati aho ngaho twaboherejeyo kubera ko akazi bagomba gukora ari uguhuza amakuru y'ubutasi ndetse n'ibibera ku rugamba, batari muri gahunda yo kujya kurwana ku mirongo y'urugamba. Ndetse bakaba batangaza ko uburinzi bw'ikirere cya Ukraine bukomeje gushyirwa hejuru, bavuga ko ibyo byose nibihurizwa hamwe bizahanura Putin akava mu kirere nawe agashyira amaguru ye hasi, nk'uko akomeje kugenda yidegembya mu kirere cya Ukraine. Ibyo bivuze ko ibyo gukomeza kwizera ko agiye gukoza ibiganza byo ku ntsinzi, cyangwa se atekereza ko wenda twaba twarahagaze kohereza ubufasha kuri Ukraine bwaba bwararangiye. Ibyo nabyo agomba guhita byibagirwa. Cyakora nanone uyu munyamabanga mukuru wa OTAN atangaza ko kugeza ubu ngubu nta gahunda n'imwe irumvikanwaho yo kohereza ingabo za OTAN mu buryo rusange mu mirwano, ahubwo ngo zigomba kugenda mu bijyanye na misiyo zihariye za gisirikare, nko gupanga ibitero cyangwa gupanga za operasiyo zigiye zitandukanye. Ndetse avuga ko batari benshi bazaba bahagije mu gihe bazaba bagezweyo bakorera muri ambasade zabo mu gihugu cya Ukraine. Ntabwo Uburusiya bwemera ko bivugwa n'uyu muryango wa OTAN ko ingabo bohereza muri Ukraine bazinshingana koko zo gutoza ingabo zabo gusa, ngo ntabwo ari byo. Putin ubwe mu mpera z'umwaka ushize yivugiye ko hasanzwe habarizwa abasirikare benshi ba OTAN mu gihugu cya Ukraine. Akaba avuga ko ubu barwana bo muri Ukraine, yanagize ati igihe cyose hafi ahabera imirwano mu gihugu cya Ukraine tuba twumva indimi zivugwa mu gihugu cya Ukraine zivugwa n'abari ku rugamba, ndetse twumva n'abatanga amabwiriza abaribo. Akenshi haba harimo abavuga Igifaransa, Icyongereza ndetse n'izindi ndimi z'abanyamahanga zitari Ikinya-Ukraine. N'igihe bahagereye ahubwo turakizi, n'aho baherereye turabazi, ndetse n'aho bari hose turahazi, isaha n'isaha tubarimbura uko bwije n'uko bukeye. Putin ati ingingo imwe tutanumva kuri ubu ngubu ni uburyo abangaba bagambiriye ko turwana nabo, nk'aho batazi ingaruka zibirimo kuba bashotora igihugu cy'Uburusiya.